xong cái dùng lên mẹ lép chim phun dím mà băng theo đúng muốn mượn cái những sự cũng mà các dân ta đi hệ mẹ xong thì cầm một cái xin phun những mày xẻo lý mày các đi theo dân ta xong nặng có cái một chút phù ở đây mày hả mày chịu vậy mày phù á hả em muốn cái chính không nhá mấy tăng ra chính không đủ những cái con nó thằng nó rồi hạt gì rồi nhá chỉ bảo nhà quay mà nhá liệp mà chú vung cả ba nhiều hắn ơi mà cái bữa gì bị xẻo như gì vậy phải không những垃圾呗你丢平对吧你明天過來係當年就係要落課教係未成前嘅當頭過嚟晒教育香港每做成教退班嘛係咩啲嘢先至嘢嘢咩用咗個筆調樣嘢嘢我筆邊一個落去調樣就係而家每次一樣嘢香港落去教嘅你班真主教嘅嘢你過來去先至你主教嘛你咪過來去一官欠錢因為筆調樣啊人強人家咪基本過來去調嘢咩我覺得你冇聯繫啊因為只冇筆調你只係冇筆調欠錢嘅嘢失業有冇啦啊ไม่เสียวเลี้ยเนี่ย親戚人親戚的配偶咩啦即係咁啊失業啦有啲嗱我親戚會搞得咩你仲要一下先一個落去調樣啊就係把人家為止啦有啲嗱鄰居受歡迎佢可能個落去面都被驚笑啊木路麼車輛路麼也可以整得有咩又要被黑啊要每次先借個夾包俾水咪啊，假如用鋪頭咩嘢都係客嘢都咩咩人都鋪頭個鋪，啊，如果唔係鋪頭我識出嘅，媽計冇嘢咁做，誒一班係出喐嘅嘛，成日出喐一排出嚟嘛，就排個掹條啊，有時蹲上鋪啊，咁你是咪地方咪可以喐認識嚟啊，咪類嘅，有咩人認識事嚟幾百元。係嘅其他沒啥啦，覺得點冇可能事發生叫伊朗嘅話，事發生叫親切都講清楚2年啦嘛，唔知有啲冇啦，我就要三個同學，阿成熱練到咩叫啊？其練出嚟藥方嚟啦，做雜話嚟嚟啦，呢啲電梯生死啦，佢冇講出得，呢個人前後唔會講出嚟嘅，事發生講清楚嘅就冇2年。一批嘅朋友，前張用飛機上嗰個沒啥大，你點點嘛用咩呢？他找到冷煙度啊，差不多。像你這係咪都萬倍揾同人呢？意思越加嘅，就賺20平。證明咧意思不是先一定越加差幾下先，一鋪就等於聽你講等於加啦，中意啦，100幾東西落去啦，等於40咁度嘅。因為你做你翻過冇俾掉，人家查都唔查超越300下，而家嘅意思哦，你全部8年，8萬刀，係嘛？8年啊，嗰時200年定點樣？你本來嘅嘢3半年超dài，你下年就查完嘅，唔得人都可能我想講，係咁未必得得，強啲咯，人意思哦，你打電全部8年。係嘛？我跟你講，阿個本來就係你咧，後佢講出得痛嘅，講唔知道咪病用生死喺都分別。阿個講唔會真係影響壞啊！隔離幾年咧，嚟咗電庫嘅特事哦，打電8年、7年，冇3年嚟嘛，12年咩哦？12年，我有個半年嘅小事，佢做陳家咪咩事啊？做一件咧。咁別啊未，哦，會唔會啊？而且佢要用平頭嘅，全般啊！有啲咩感情啲噃？有啲而家每間每時啲會翻現嘛咧，有咩嘢大嘅薯片喎？佢撥嘅連貫嘅失嘅，有咩啲嗰度叫人啊，叫人，別馬拉咩嘛？梗有咯，啲笑死嘅，咁啊，別你都別曬烏蒙差。有咩人哋會發現嘛？被爆，屌人啊！從頭先用乜嘢話俾諗緊啊？點打死啦？係嘛？我自己醫生話，
對吧？誒，加翻燃料係寫落把咧，已經知嘅。28落，點解無論有陣時電腦加8咧冇無論嘢晒落，熱下嘅仲要5分鐘，有咩翻燃落班個恐怖，jadi dia bukan nhà cái nhà gì à, hình cái mà chơi vậy là bán của cái cô nhà mấy các佢諗地咧，佢諗地就啲死金每隻字落嚟啊，啲濕嘢啊，不嗰陣時啃嗰陣時啊，10年啊條嘢咁，10年啊，變係啦嘛，10年啊，加招咩？係咪？即係用一招數啊！你嘛緊人你冇得搞，從你都用學語嚟講，抽住一出門用你嘅你冇搞樣，不前就你講，係嘛？你講電腦啲事，跟住而家學語用人好搞嘅，而家智能用同教佢拍你用唔是啦，有咩樣你就知你講啲菜式嚟講都應該出咗你就話食噶，攞啊就佢講茶嘅新部佢講劇啊，用而家強嘅嘢都是喎，出邊上社好搞嘅，突然間嘛。上一陣嘅唐朝才講嘅，嘛先，話馬上就突然間啊，佢仲加同樣只講個恐怖嘅咩？佢諗大個，佢嘅連貫強咧，有咩嘢世界碼嘅外省咧，每隻字樣上出 SD 啊，而近樣時啊，肯定7年咯，用啲舊啊，定係啦，呢十個你阿招，咁就阿招，招咯。佢夾日應該夾啲個恐怖嘅咩一樣，佢咪只係曉樣16歲，上16歲，呢16歲15歲嘅咁樣講，佢咪只年老嘅啊，嘢用晒夾到啊，有咩用晒強創啊，有咩鋪嘅啊，鋪啲濕嚟嘅，有咩聽講有咩報檢測啊，啲攞唔見，攞唔見係嘛？有咩電腦7年咯，呢7年半7年啦，點樣？佢咪基本有咩控制到？而家用晒相愛，嘅咩人就嘢咧控制並啲做實施，做嘅意思佢強嘢嘛，咪突然間，特別最好笑佢而家佢甩得，人哋佢借下你最好笑嘅，係話佢講你講暗緊度區甩市場我哋而家會笑線嘅啫，加下檢門咧，下檢碼下檢顧下門咧冇彈工嘅，係話。呢啲叫話係咪啱切嘅？我都有啲貴嘅時候我都笑怕啦。搞啲啱切啲嘅樣，一塊曬骨就翻轉佢。講啱切2萬呢咁，有少笑到怕好似，係嘛？